RTS ima 55 godina, ali osjeća se odlično, jer stari smo koliko i moderna kultura. 60. godine prošlog veka bile su revolucionarne u mnogo čemu i svetu donele mnoge novotarije. John Glenn krenuo je u svemir, počela je kubanska raketna kriza, podizan je Berlinski zid. Ipak, svetu u kome je tinjao hladni rat, dogodio se i hipi pokret i mladi koji su hteli ljubav, a ne rat. Jeste teški? Ja težak. Za vas je varjača, ne motor. Ne u te Sanko. I motorizovana šiziko. Treba da boje. 60. se najčešće povezuju sa rock'n'rollom i igrankama na otvorenom. Mi ih pamtimo po prvom snimanju i prenosu prvog samita nesvrstanih u Beogradu. Jugosloveni su dobili crveni pasoš, ali i svet je počeo da dolazi kod nas putem slike. 1961. počinje poslepodnevna, a 67. i redovna evrovizijska razmena vesti. Na novosti iz sveta više se nije moralo čekati da stignu kopnenim putem. Na slavo! Na slavo! Tih pionirskih godina više je zabavnog i obrazovnog programa. Deca su obožavala da slova uče sa Mićom Jaćimom. Oni stariji pamte Miru Stupicu, zapravo Kiku Bibić u seriji TV Bukvar iz velike kampanje opismenjavanja odraslih. Kiko! Imali smo i kvizove, muzičke emisije i serije koje nisu imale konkurenciju. I stalno vam govorim, usavršavajte se, Bađo, usavršavajte se, ali za vas je Chevroletova... A mi smo to i radili. 1961. godine nabavili smo 2 magnetoskopa koji su izazvali pravu revoluciju u pripremi i realizaciji programa. 65. godine počeli su radovi na tornju na Avali. Već iduće godine televizija Beograd proširila se sa sajma u zgradu u Oberdarevoj ulici. Te 66. počelo je i redovno emitovanje programa Jugoslovenske radiotelevizije. Televizija Beograd privukla je velike književnike, likovne i muzičke umetnike iz drugih republika, čija su gostovanja davala osobenost Beogradskom studiju. Takav je bio i koncert za ludi mladi svet. Seriju o domaćem rock'n'rollu na televiziji u jednoj istočnoj komunističkoj zemlji bilo je do tada nemoguće zamisliti. Tih godina ni Beatlese BBC nije ozbiljno tretirao u svom programu, a rock'n'roll nije čak imao ni slobodan ulaz na državne televizije u svetu.